video jinsa kwa tukugambira ensonga itano aha bwenki family zezabe zirozi nekitinisa ziri mu bwarahanga zima eka family yabe ombuzime byentungi okukashanga ngati nangoroka kwa kapisi kakatikacho kitinisa kecho cyacho ajira mu bwarahanga. So sharing a video kandi utufollowing page yitu yeje tukugambiraho uza YouTube subscribing Ankole TV then tuyongereyo buhereza. Factor yo kubanza eka yaza mu burogi okashanga ngu omuntu yareba nanka karaba aine mkuruwe ninga karaba aine ishento okashanga karaba aine ninarimi okashanga ke yatunguka abantu takwenda ntunguka weke yale yagire kintu keji yagure motoka ninga yashomesa umwana yakura ushanga nango agende amuroje amwinaze amuye ushanga ngo umuntu wiyaroga niwe yanazagarra umuntu wahiguru ninga ushanga niwe yanazagarra ikintu cya family akajigaro ninga kayamba abana akahera abana ninga akashomesa umusitayiro yona kuko kuma umuntu yaba ryo muka umfamily akarabamu cyacu mesa unaza kuyamba mukurete ntungukejo ko kwata wamuroga iki kirungi kiba cyarga ecya kabiri kushanga family nyeneka taine kazindaro keka takubasa kwemerera ka order umuka bizumeka hurwo we bakamara umukaza kamaramani shake yashanga abana bagendo bazana kwa bashoma takubasa kubaje abonje mutashoma na yakigamba basa kukimugarira umukano manyangwe giye kabizumane yaho ko nebeta kitahwa neta kiri mu bwarahanga. Eshonga yakashatu shanga ngomuka buri omo weno rumu no mukuru ni nyineko mukazi na hekiragiro umwana na hekiragiro omugenyo wataho mukejo wona heki abana bishiki tubari bishiki abasagazi tubari basagazi buri omwe nakoreke kushanga mwene kayona tekine order bano mangwe giye kayaho urire eyakana washanga ngwe katekere mu bwarahanga eka nyineka no musinzi n'enshambani omukazi no kwato ugwe teri muranga nangwa tari mukakara bwarahanga kukureba washanga etari mu bwarahanga bano mangwe giye yaho urire. So ebintu ebyo washanga family bibinte etabiri bano mangwe giye kayaho oje no kubene sente zapfa ungana ekikuletera entunguka kayakwaho family yabera impango family yaza mu burogi yaza mu bwitane obutendeza no kashanga ngo umuntu yare iki cyananka yaziriza bano mangwe giye kayaho holding other factors constant kayaza mu burogi neba yafa abantu bo bwinazi no kurananguka muroga